Thutha wa mathaa matanyihiire matandatu ma kwaraniria na maabitha a ugitiri mwena wa Elgeyo Marakwet, Inspector munene wa borithi Douglas Kanja ari umwe wao. Minister wa ugitiri Kipchumba Murkomen augite thirikari ni ituite itua ria guthurima weru maabitha a borithi a muhoyo NPR. Itua riri ritwaririirio ni riboti ya ati amwe a maabitha aya ni makoretwo makinyitanira na itoi muthenya magakorwo mari maabitha a borithi no gwatuka magateithania na itoi gutharikira muingi. Hiyo revetting tutafanya in an organized manner. Hatuta expose wananchi. Kuna NPR wale wazuri. Hatutatoa kwanza alafu turudishe. Tuko na njia ya kuhakikisha kwamba during the vetting we can even vet them when they are in office. But to make sure that after that vetting process imeisha, tunaondoa wote ambao wamejiingiza kwa mambo ya ujangili. Minister wa ugitiri Kipchumba Murkomen agitangatha mogaruruku maria marongoreirie kugacirithia ugitiri, maabitha a muhohio makeigwo rungu rwa kamanda wa kambi cia borithi. Tumesema tunaanza shughuli mara moja ya kujaza wale NPR ambao wameondoka ama wamekufa. Hiyo process starts from Monday na itaongozwa na chief kwa ground na pamoja na sub-county security committee to identify wale wata replace wale NPR waliondoka, na vetting process itafanywa na sub-county. Mushamanio uyu wa ugitiri uria utafanirio kambi-ini ya borithi ya Chesongoch kaunti-ini ya Elgeyo Marakwet urahire hamwe maabitha a ugitiri na utongoria a ngao kuma icigo itiganite ta Marakwet ya irathiro, Baringo ya ithwiro, Mukuru wa Kerio hamwe na Pokot ya gatagati. Ruk tumekuwa na shida kwa Baringo na that problem has now mutated. Imetoka mambo ya kuibiana ng'ombe, sasa ni kupigania boundaries ya one constituency to another, one community to another, na imeenda pia kwa economic sabotage na robbery, highway robbery. Iyo we are fully seized of that issue and we will deal with it decisively. Girifotera Inoro TV, retwa riakwa ni Alice Wagoi wa Maina.